Zamora discard you please tafadhali. Mami nipatie nikujo. Thank you so much. Kuna kitu natafunia? Kitafunio. Ndio hii. Hapa liko wenyewe. Uchabini. Tuikwenda mwamu neronga. Thank you so much. Sukari te wano ndumwa wande kisu saba. No. Anyway. Beka regula. Oh. Wait a minute. Yes. Do you understand? Do you understand English? Maybe it's to calm down. Calm it. Yes, mwanjo murigereria nondega no mwanchione papa Antivirus yani nguru yane. Bono. To welcome as kipindi kito kia talk show. Talk show yani chingwana china no rochi binte bya kawaida bikunya ko happeninga amangana ria tubwatete bina chi family mono chi family bina intwe na aratokoreta mono ayuagerira abantu baitanira omo abantu bagokanira maino so aina ratokukwana na obosemia habuna rero mwancho murigeria na atakamboria Antivirus riswali elimo lakini karasi bange chai sibaye chai singe chike ndete kubolia na igakomwake nirente kita majibu ale honest otabeke nje wikamba honest kya ngonya kungaini ande umete papa no umete to kungaini na bantu gali sanje bako manyete ekerotete favor ngochero kwangainireria lakini bonega favor teyo bono Antivirus kana kubuliswa le mwanji ekaroli twara kwega na gali mete email tuma imega bono ngikia kereto kanganja egente ketangani amanyinga omunguso umanyete the way umbo lako liko umbo the way romantic yako iko nere egente ketangani musacho bwato bango bori timamu egente ketangani munguso ndo bwato munguso ekerango ligeretie omunguso amanyinga na ngugwanchari omuntu arako nya urubwate kiniki yara kiri kwa mwanga busaigo entele admiration admire egento gya kabere the way inchomanyete tinyara kwancho muntu okunganja azini nje to nganje ndamanye kwatakira kunganja ekero ko limite bintu okonkani yake gali no li njogo sari saidi ngwanja saidi liyo konte ya mimi staki maneno yako go fall in love already tali na gwanjira okay ndito konyoma sawa ina bere bona ende neba ayenye no kirie ndigeretie nebo gwanjo musacho ywe kwa matheni gwanjite ene kwa boso kwa mwe bintu limo liyakabeta ko chikopita because muntu umusacha nata kitaka igonyora okumina kuria yako phone love nere musiko ligosumu sabato lyo toligiritinga ekero kwegwa kana nkego kidogo akego okay ndio to kana mono oyakwebe para yevito lakini mina ncheka rangoteba nateme kuligereria umusubati mono ogwancho musacha na ndio already ora makomotebi akaimbia gotebyo muntu lakini love ilitayo lakini umusacha areme gotebyo musubati nande umusacho ywe babanchane fall in love nige kuchini okay nimboteri zwali tutebe okay to musacho lakini na kulie mono na admire yani kerongo korre kumetera ndarare ncherezi ndo I'm happy na korre igo mbobe kerongo wa promote Antivirus I love you okay tebana ki I love your dress, I love your hair, the way you cut your hair. Thank you so much. Nipatie namba yako, kuna ndugu yangu nikuche nimleta, unipeleke mahali ananyolewa. Yani poko muntu yonya kugesi kurua atambe, onya kubwati chimita. Lakini so direct una nje papa, okay ninje kivyangu nje papa nto yanki, umithena gwajire. Goboro nangi. First of all nje ngoma nyingo bwato kimu. Oteta konga. Okay, asenche. Era tena ki umusiko uri asarigite kama bako nga project igo ona atumira ate tokokoraki gongora bwana nje papa Antivirus njaro kuika okay tali nko lakini kuika ichi step pole ina nche nchaka koraki akiaru musiko yo no the way yankwani nginja kumina kucha maridadi akumina kucha yani style geti lakini tontabi directly tumia mafumbo okay that's why they call literature ai ndo jengwa somete okay nkwa twali to monguso egente ketangani egente yakabere ngirigi egente yakabere nje ninganjete abisike abatamba kidogage hapa American Heights lakini ngatiga njaba abantu bari cyonto mini kijinyi chire chibwate gerere kijinyi sana nje wiki nasi tangani numusubati orumo tambe umaite kombwake oriya no nyengero magana sereke kidogage
Ale soko nkonye kurwa sabanto amaji kunguma nyumba ngikyale nko. Yani tali muntu musini ni toko itunera nda to bosoku nda drama. Gula le to dambe kata imami musini ango abachali ikulu gurabu. Naende umuntu manene tebona ngotebi. No nyimu kunguchi amatega alimba kwagirira. No ago gosomera. Okonya no bataki umetanta basi mo mukaye no muchinga sana mo muchira mwanya no akabate dini. Usa une abantu bali ondomini barawe kerera ya umuntu ata kalite kwanza kisa abantu bese bote dini ondomini kali kagojere ko bandira digo kakabagachere. So konya rubu chai obugujira. Oroga asinje asa uriyo butambe nani ne to muntu murabu bigozi tingo ba mumwamu nende nyoru mwana mumwamu. Bono. Eyibone ere kuchokurukwa asabana bana bagochokose kuri skuru that's why tukukana abantu bibako ka body shaming so wikonya wale amantari ju bone ngani nyoro mwana tingo nyoro to kubyara mwana ora byara mwana murabu uso mwana ule chocolate lakini mumwamu eko batuma eteko kagira lakini umuntu mumwamu automatic ikabakoriki ikono nyigweto se mbazi chimita bano inera inanje yagerete ngakoraki ngagwanja bano papa kyo era rende ngestontra kintu tu stonte singenyo nje na gwanje te back nje nimpote po sababu gete aye sababu kyo na ibono interekega yango te tangani ina gwanje te singenyo este kwa na jokes tinde te bantu bari serious ngao umete bachaberi you look cute ningwanje te ya ayi kwa kontere mami obota mesa negro umete Maki kaya zire beta. Umete na meke mujari. Ngakore mistake mwanji kuri yote ngere. Ngakore mistake ngaji kusmaira ngante ach. Ngakira maina mande karga. Ai na kule. Yani kwa bwate jokes chiningi. Eyinero samiati yokwega asaba gusi. Yani are kwa bwate drama. Ama mishororo. Ai kwa bwate drama. Kwa sababu umwesike karoto to koma gokibia. E karoto to manya no nyamage kuna mama ino maira na gugite. Wikoiti jumba gite aseke. Eli no manya na weakness yaye. Umu munyokia ke oro singusugura yani tali okay tali ko minute lakini ndende bitogetonya ko to chugustukira ekira bageni bakire kabana mesuke bareke ya we and virus nane bone ke ntongu anjirite paka bone ero rangu wanja I'm serious nonyo ko mutindi nunga understand it yes eyunere ko chiasa lya bantu abanka karo tana santimu kao usumu sachu usa lazima ndo manyete ese nyumo lazima mobe understand lazima obe ready wa accommodate yori no ori onda wa accommodate yani lazima mkuwa na understanding hapo katikati bano na inde dotige konyo abesubati bari dotige konyo mu nabantu bari musacha ali serious kwanya kora basasa bande batara ngo smile ba go smile bi kwa sababu kumere bwari ko gatenga kwa tere tiete bwa chakiro maraya usingonya karo let me tell you naende okay abantu baroge na babanji tabasacha bali serious yo but inje think kagere because omwana ya ekero kwa umuntu ko na musacha uli serious sababu nero mukungulia mwanjirite tali nganga ase amwanji tasenge chali serious maybe nenda abantu bali serious mbali babwati chibesa mono thank you ekegera muntu mutaka to kumi munu pa otaragota kitomesa lakini umuntu rumo tindi nendo bwati chibese na bwati chibese na bagote mukayengi tugo jinga na kwa kirere bwishirini kwanza wakwana labda nyere topic riswali getna tete kuboria ntoko discuss ne family nago ayengu abwate besa lidangani ni manyite kwa linge jokes ukanga ngatena tikanda merali so box yigu ne ya ime o kambroga ne gunime o gansibabya tukachaka bugima ngwa bwate njenga tena kina chibusia hapa nabuto kwa raka kaskandika tone wale chibesa twins automatic kwanya kumanya squeeze abana bange busongeye bari ase relationship ose marriage ase nje chibesa papa stayo let me tell you nande mbya ko ke gurege ndikyo because bone ga mnango kwana abasani bane barabange sana bara abanda bamura abanda kinyaruka bari basakire kwanyora umusacha umusacha bona bone ga abantu abanga kwanya bamenye tikinsi cy'isiko bamenye te Nairobi wamwa ko seto no busunguga oru muswati getega umuswati yorabeiro mo kora sana orabeiro mo kora kwanyora bado tumenye gukumira ki muswati wengi kyagara osatara no musacha ulia ikero musacha muswati unuli okonyora gutora musacha yakira kikwanya musacha naro yomo okera sete bolino boibi oine abane myaka 100 ayamuganye gitaka cyokora because musacha muswati bari okonyora bamenyiri ogimo bwa yamenyete nyanchwa
manyiro kumabwaya mete ni gagotungo bukumabuka bwaya aragere use na kine amete muntu tayore nyumba lakini bono amwire kobera no musacha olitali tali mbwanja ni mboyaria. I'm telling you the truth. Njabona kwanza na agrees no musane ni kwanza yango riki message. Let me tell you, last month I confirmed ndo nikwambie inkwele hizi story. Okay, ifuliza. Message noche tingo kwa riki kujima umanyo muntu uyu. Omukungu oyo umusachi yebinta cha konte bibia cha kumoraki asumuswati uri nyumba. Egentege tangani. Tucho musachi oyo niga mweta komenya no muswati oyo. Umuswati onori toto neki balia chinkondi. Unapata amenye toge mabua ya bueka. Gasi ya yete manyika ni tibu jaga lakini wamwira wakoraki. Kosoka. Kosoka lakini mwana musachi ya kosokera okonyora niga ru muntu ole polite. Engenjo getigaria. Lakini mone weakness na changanya oru musachi ya kare konte bia kare kugande bavu. Ora shumiria kaigo. Ora kumune kine kimuswati yani the way ya akaiguru story mbona gora ngi ataba abaske banyanjo lakini ko kare the way ya go treat aire smart the way ya simia utari kubwata bintari ko karaki akama ko nyoru muswati yo ni gakare ko muswati yakara go shume guru ejo mari use bafu gali akurira ya gwesibiga ni gako nyoru muswati yo umukungu yo tikari tika ni gako ako kabarti bintu bya bwangu na kisimi chi ATM kiregento kango chagaria nando karaki igomone ora kineki igomo kungu oyo nigapime tu musacho end time end day ngo ribukare so abasaje bali bondi ketali na bata bimwega bakungu abara kinende take time kokorenge njale polite teota timu kungu metarengeli iraya na muchenjiri abakungu ska torogo egwa munero unastari kichiro igo baba mete nyonjo motete ngaba ekero kwa mwiro komenyo bwimobwe nando utali serious te yumosacha na ki njaro no tore naye tindo chosento tiga yaba neke bede yo kaigo twaye no chumino ko ko ngai no mosacho ine miaka kurusoba na rutanga lakini yaro ine mbia ekero tete ayenju kama ukiria tebia mondo straight forward na ki ayo meta na want lakini tindi ready for marriage ande tora mina wakwa ne gebede ijo timeteka bede wale magodi ya bandeke bede yuri trecha ne bano mwana ta ku understand lakini umuntu mwana no ku understand gito ko leo ayo chata na kinje lakini ngwa chitaro ekebede akini ready for kusettle yeah chinga kinda settle sora mtana kinda na bonda mwe ko settle after 1 year or 2 years lakini asimona go sijibu kubwa kwenye kusariri muntu chinga okonyo uri musachu yo alenge serious in fact onyo no matai mapema tanganyo metu muku kwanyo uri muntu bekira mali kabisa no bone go musanyo naro tikso kwarieta alenge serious ko banyero mwana gete nyanjwa gaje akabera nera te ko mwaka abantu bakuchikoreto no binte bikomwetia otaba injonere nganjite yani nere nganjite no chibicho ta njona murama lakini muku ko takortiki tali serious bono kwanyoro sai no muntu chinga kichiaye na lakini kwanyora ase case bineke kwanyora musacha abasacha abanga kwanyora bali serious lakini abakungu mara batobwate yani tutobwate shida at first wakati mapenzi kuki young yani huko yani bona afadhali mwenye wa mwana immediately lakini mko in a relationship for 1 month 2 months akosha korange kibono ene ngombe la nyora usine lakini kotana ki ase ekwerende issue ye abasacha banga konyara bali serious lakini bakungu etubwate jokes shinja kena ko boli buchabeli okay tiana ndende rusio toshinto nyoma ne bonde rusio bone iga inki kiragere totebe musacha ubwate kiregento monyoma nere inki kiragere ore biyo serious ore kiregento imbito ki weakness ki kiragere tonyomo muntu ore serious ubwate kiregento monyoma nere tigangote na bona nyoro musacha bwate chibesa bwata mali bwate gari bwate nyombengia lakini bono etabi nero egukili etabi na bokurushu musacha ko eshisha mali moreto motebi aya kanyu abasacha mbaro konyora banjide okay asiekira se Kenya not se Kenya ikire asemse bono iga bantu sense ikire bono iga ndomanyete nga musacha noyo ikirali nyumba ikirali skali tabiyo ivono to accept no mete kale nto accept yokono okupata musacha kaguchite wachire bono ono nyoko tamakuru enyo mogochise itompa kaliriri bona siekire na bogo tulia lakini ndokira gere ntibo musacha oyu bwatebe so bwata mali netabiyo kono musacha noyo amali ka bwate binto ahora no morevi no mwegi nini okay tigandu si example eggs yane abwate kire gento lakini gento kiagarite ngateba yaya tintagiti
asinge njale ngo yani ule mtu okay tali molebi ulenga mono lakini amenyete club me yani lazima so club okay no nje tali nganga to so club me iranje ni nganje te lakini yani kila Monday to Monday club ekume ge problem nero aso omusubati tali aso musubati musacho ndamwe shura amenye club ku Monday paka Monday yani lazima iteroro yani lazima gakurwega lazima iteroro vera isaranze ndo nasema aje kuna sababu sababu tangani kuna mabench teme bako na wega hiyo mabesti lakini naende kereko ba alafu musacho oyu nanga taibno okay sababu no musacho kwa mbolingo bwate bintu example ngoro no yu one musacho oyu kerabwa tabasani bae toko mu advice ende yonsi ihore abasani bae emuraitane ara gote pack your things and go kubunye ko kuna story ende yonsi ihore abasani bae roji abasani akaira abasani bae first priority bono nche ambegete na usgal ora kore other duties roji okay mete tira kubwata bya ikobono nyomba garia aye ni goro guruge ndagera korosi au tutari koira au tena bako ngebe sante naki ahegenda okay ngio ayo taketende kwetani kumusacha naenda botuko wese kurara dai tari koja botuko rara tigana kurara tu kurara my time chisanjiro discussion no chino toisa kasta nyomba igatokonya kwete story mbija tari ngo support ya basaja abasacha abangele mitiriu no chigasi chinyinge chikotoka club evinte vinge ege no se kaigo waje nikwambie tebe connection chionsi chikotoke club na bokora mere tiombe no muntu yumdosi paka saa 12 buki nende mambine menali gochanyikira ninge ndokorteki intagetegaria kuma konyo mukungu abuge tati yani automatic umuntu agerare club atari gocha nyombu buga no bumara igo bono tekobera naye ocho koliki because mambi bintu biko jenji okay kose eri swali kwamba lingo kwera ni nalinge aya onyoro musacho yo kwamba uri nakyo bwate kirege nto nkinta amenyere nere obwegyo bongo boko kwa mubwate severo okay musacho no mwana chata ege kati musacho no mo bongo boro nketari kwegera because nebamba okay tinkwa na pasta nebamba zango at we come on baba no kareza giri baro karaki na korocho so automatically to bwate ngento kiri musacha ogo wa yes nero umwanje lyo ndigiri tuno momanyete tabi antivirus inje nanya ko kanya antivirus atiga obwegi bwa kano nanya kumwata muita senge nje obwegi bwa kano iyo nakina ko tena ki asense abona ga yikire mukunguta yore mukimto bya yapaki aganda soba senge nje anyo musacha ga kweganga okwega nkoro lakini gaki okupungusa gagire tali okupungusa omete te wana dai aba sacha bande tokora for fun okay antivirus ikagana tiniko mwiri umeta montonaro bwange teneki tianya gwe kwana mundu ye joke yani for lakini mangana musacho no mongo egari okay musacho ko egari ari ba kwete kale tigo no montaje uri kwate besa okay bina yo wake konda chibese choko na kwa egara babora kanye chibese choko kwa tanyomba tura inchichi ane ncho jota tete ngolengele shopping ngoyo kani ye chi awu ncho obo takoba mbagerenge ku muntu nyore kintu tonde atanyomba ai bora kwanya kwa muntu bate kintu sukwe ko bara kwete ni ndio bukimo tikonye disapa bombara back to the question you asked me akona ara bantu mbara bwate kiri gento bwate besa bwate chigari ebintu biria beske twanjite lakini ebi egente kama gosebire byago sariria obegyo babo koboke aba sachambara konyora mbali gusmairi ibaro they just there babwate chibesa bwate kiri gento lakini vale chidictator lakini omanye to bugimobuya lakini chide igo bugimo ko bande chovyo lakini tirikora yeto nyumba afadhali umuntu ole jovyo afadhali umuntu buna ndena ki chiriko chama ninko bwato sigete gale ndena ki mamia yancho kisinarenge muntu wodama remember wadelia batika ntoro kinende maitenda sikote bya bantu galia muntu nde bwens dano musubati gusuru musacha eshima muntu te yora we shima lazima no muntu nabwo atege ntogete eida nonya basani babo atebesa lakini kunya bakungu bakubora because ki abwate gento gete umuntu raro ole oseno monya biashara abwate gento gete ngimini yani abwatebe umuntu raro ubwate level gete yeri yetagete so egente kikego suka okonya ora buna bona gatotebe egento kiragera unanje ekaro totebe bona ganta komento mukungu ode so ko igwobi kwana lyo guys nje ekaro tete komento mukungu ode we kandi gari bibere bitatu namanya indi kyagera okoraki unganja niga nganja
okoba yigintu giti ang'ancha okoba yakabesaka ngocha nanyora gake ekegera kabesaka tari myaka nebone myaka 100 ibintu mbiro biro bicha byarachinja okocha kana umuntu yekere bintu byangire bonone abasacha tutebe bone igarero abasacha babutu Kenya musima pi babutu 90 rabutu bona ige town yegwijora town yaji basi chigochora abana babwate nabangina bagotama kuchere kwingine how age korokya bakungu abanga batagameta basacha na non tagameta umaite ayo gaki bono akimenya ko ngaina batogari nga no watekende jokora ise ay okay ne tabara bese igora sinaro korteki ngono roje chiguru jana sijire tokuba musa ngwanjere tekenteke motikangira abantu mbapa nitubu lakini kenen kiringa antivirus abise kabange abasubati abange as long as umete akero komaga kubona kingas kyokora kwa mote wakera mushahara ubu obo watchmanyo okora ego wakire 20000 guchagra 15000 gujiguro 20 na bora nyalwa kana one bedroom 1500 sesi nekigoro bed sitter 1600 shopping na bora nyale okora akabesa kandi getigari also a box yasiki isenga jong ko provide na bora nyalwa ngwa kana ole rent ine ko korole shopping bona abu also a box lakini in the real sense mapenzi love yerteyo Teyopi. Na hende egendra changanyora abasacha mukungu ni gakwanjite mukugwanya ni gakobwete twanje mukagakobwe why unabona gende gote batyo konyoro umusacha abwate everything lakini yakorteki ade dictator mukaya mobwete bona roka mukaya ni gakorteki ni gamwanjite njike to kina gotebia endugu yane enyomo ni nsensi sana lakini neba tobwati kinde gyos tiga gotindia apaka karo tobwati kinde tema korokyo bwanjani ojo weakness because karo ngocha gotiga no karo monto agotiga na kunyu naki patu no nginde to kumutiga no tobwati kinde monto yonko karariki ngocha ro korokyo bwanjani ndara gotiga nanya gotiga inera weakness na jite konyo ndangania basubati no tatu ale bes tema no fake ere important gwetani we kore suja wakamuka ojimba atarenda ko because litukari magoteri akaigo akunyiro muntu yo ningirana gose umuntu igakinyi wetengirana because na ngongo kyaringi kintu bunikiga so toteme korokyo bwanjani businini asaba swati tali businini kimorenere nonye gere kintu noye gere mugotara mungaine tiago sibere kamba mokora tu akunyore kintu kikara ire butuko akunya kunyora no liali jikoni gari gwara mutigati orastuka eyuni yatu muketera rebweka nigago kunyora limo lili chinyeni nekine ensugari kwara butora ngegiri sugari kwara kora kitumubegere ya muwa kubika budu ekrare personal ale bweka ale singori yote yogasi okonya hakufona la okonya na bara kwa Christmas ya yena ta kumanya naki yogenda because anyole bintu gete lakini onya ko mumu libure gita no ekira kunyura enda yanya kwesera ekero goje nyomba enda ko karaki egwese teto te anda kene so no tatuara kende Ilikira mugao no message yobokora mutene kibibini mikumi sana. Hope you are doing good. Aino aka masaku noko nyora michangamuka. Okonye nonye yanga yari kepesi ni mali onyakire basi. Enera kitra changa nyora. Lakini otore chibase chiumboro okomboro nye tubwati bwanchani it is okay ne banga tubwati pesa biyo tubwati gasingia biyo surprise mokao na kende. Alne kene. Unamona iga? Advera sawa kwa vijana haroneke lakini kwanya surprise ni so yitabwati lakini ko nyara ni biziko nyara koraki ko surprise tabiro byo kera bungura surprise mokao endo musacha kero waso kero wadigire besa gari ya lunch sapa nini tikana extra money mwatigari isengencho mugo cha mwato asori obwate nitana roli beke bya asori obwate naje kero tobwati tiako kana kobeka madeni amangi ko kyo mukungu ekegera mukungu meze kera tobwati tebi mukana ngi ya tibwati besa ene kera tobwati ya kabara mukao mwigwana wegetekea soka isiko enda buo enda so buju kujibana mwenye kuyugima so itobinde good relationship kujana kujia gusa okay tena kubuli imbuve ko tomo muswati so abakuji kugenda kera onye tobwati in real life tobwati mbuve naki bamura bamu ababwati cho ababwati bara America akini ase ino umusachi bintu byangete kubuku chikokole gendeke mbuve ko tomo mukaji kuyibizo kuruseni chibando mbuve chibese mbuve
Abana baramenya. Baba. Inde babunguze bobe. Tari bobe. Ubu no bwanje because nyakora. No mungino uri kirara ari usaba kabaja tareki. Monuri to akina boto jo bamenyete bya kanyako moko no kenda bakumanya neki. Lakini kara kwa koronko. Aba ka menyeto bugimo bya. Okonyaro gwachandikire. Lakini karo sei nali sei no na banga mamo mine ndu yaba tene kya yebito byangiteka baba support. Muna to menyeteka. Muna bana doja kunya kukina bale. Ngora igombe. Omusacha mete okay yes na bokunto masito nchukuyibito mara kile musacha bana you need to struggle akeigo put more effort. Okay na bogo struggle lakini amine kiki jumutara sago rede kuye lakini meta antivirus good example bana kwa nale gontoma jindagramento seito iyo korokinga uwezi jisukuma sana uwezi jipush work hard senge njoma takizo bocha beli jindagira nero eka nago sukuma eyumboke teri nago sukuma naso wabule narara bado ngoitane sauli ndeta pia mojeje bado ego gute gukora mutukafire kubwa tigeturarete gitu okay umetera abo onyo nini muraba takaseno lakini onyo muri biya tema wakonyana mukungu to bane kwasto kwanyu musacha agotebi nyoke nyakorete binto musacho ni gagusuka musacho bwato bonga rochi bado jane tu wekenera mnyoke arete chikoera ejinde chigande awrende lakini bono se kwende na bodi na gota ina ki squeeze ya subati abange wa settle in marriages not because of love ni sengencho echipesa mbobe go settle na yesengencho bwate binto because of money mbobe na egese nguna ukana mbobe because automatic ya wangonya saa toete ndo bwata iporta mas aipotarama ikona eliete ndo bwata bangite bakuruma yana kibukuruko medulo blangata ndio bora katiana kibukuruko ngwa chite sigurta takumbole msubali bona sese yekero kwa nyomire okoyo no gento okonya roko ba weakness because you met automatic inkarteki egente kingera bana bone gumusubati okonya rume to automatic musacho gena bwajibese njibono setiniko karagasi usoba ngo bwo umetaka eri tukarime gento gatari no ndo muna iportara masina borbo karteki bo stagetiga okonyora depression yabaitire wachakira okoro maraya wachakira kujira bakungu tiga gotumie bese gwanchu musacha because musacho nendo nyine bese nere yatumio sene ratome kwegera na bakare kwega isikuigo banga chira musacha barambo buna papa antivirus utabwa tikende lakini umanyeta mapenzi oyekera meta mapenzi mtoya byanga para mapenzi ariko kwa mapenzi kwa travesa mapenzi digale very humble kana boli manjire ondigereti umusuba tali umusubati kusumuisiki kusenyaruka anyoro musacha utabwa tikende na akona kiburi kuna antivirus ai abu mtoka na ubewe ntubangento because to mtikare to kiburi because but tikende kuna hata inaki umuntu bwate bito ejibesa okay bibi anaweza olewa na ule mtu akona mali na kila kitu majumba manini magari kila kitu hata kama kuna mapenzi kwa sababu ingia ndani weka kichwa ndani na mwili yote mapenzi itagrow kwenda mbele unaona hapo ile marriage inaende basi lakini nende to beko bongo osoi mumugima uchake unaona iga obo bembolinga osoi moso mutume waze madharau maringo nini ndogo ya samari jiyo kabumu ngaini na yichako kole biashara byago chako takamyaga alite mwakana kiyaya nje ngaji chimbuta muno gaje base kole chimbuta ni chimeno ni chinyanya elinde kera bintu byo chakwanga kwanyora nonye na bokora ki obushi ekekera mukera bintu byangi nayo manyene ngo kutama kuna yo musubati kwanya kumanyanga abantu abekera basoire banyomiru n'umusacho bwatekiri ebintu ekero bya chakero ke yo musacho oli ebakungwa baba gutama ina na rire butambe ndengenda takorora lakini ebintu byangu mukungu onye no mukungu na rorengete kemeo musacha bara takora ki percentage mna maite yaro abakungu barabo musacha bikwanga na bagwa kama sakume lakini musacha totebe zabo simuka ngumbwale nenda konyota kamete o import digu cha Kenya export ko cha Kenya bono bakungu basacha mbali ko tama bakungu babuna eretia bakungu ko tama basacha arundra nai igobono twanjide ko tama igaba bakungu change tabia ikagere ndutoro iyo minute naki abasacha nani tafuta
tafuteni as to ikere nseye abakungu because of properties, because of cars, because of everything. Not because of love. See, okay, not love, lakini ndeti yao ngendo nate betwa. Neno musacha karo kwa ego mukungu musubati. Tako moro kinga no bwate bintu. Okay, moro kino bwate bintu, lakini dit ka mucho. Weakness yo musacha. Ko kino bwate bitanga. Ine njere byo kwega. You weakness. Mukungu tayo no nyebona yo to soteri. Ekaronte to kubwata musubati galia. Ningo mwakane bili. Nintamos umukungu liweka wao sabena. So weakness ichiro chinyinge cyo kubwata egemoni. Okay, inkyo rekorra so musubati ngano bwate bintu ne. Okay, no bwata lakini turaika kiraskeringa pasta half airore biro ati. Okay, tiabo ngode. Okero musacha umwete buna tuliga eida nigo nyomete itato nyomete. Na ote musacha kiro musacha ngo egali. Ekero musubati agamogokirie lakini enjiri yo kumwata akikonye musubati nene bangite. Wike bitombira bakore bike elinda okora namba kungumete inwe aketeli nabarama konkomuri batanganete kidogo ake nanje kutanganete no bono nyichenko ire no di brosi gali wate jimbaru ngurire kwa nyiso kengende nitakosabe namba bado ko ndiki paka Facebook utaka konde no thank you yani utaka okora ki utaka ko interact nenche enera weakness ye ino najitenga nyori abaswati so bunobona igabaswati abanga bako igabasacha paka umuntu ameteri kanyomete lakini okoba mugorero samwaka ne chikwara ne biresa tugabwe kwanyara umuntu for love nere yani taramanya umuntu yone kyale darara re nyinge sana that nagata nagi ase Kenya twigire that one is gainde mugoja turakore ne kaimugoja kuchingo cyo kwara na twaibore tu okay tulijiuliza maswali kadhaa ekero kongeka nene osege minute kuna venye meni feel I'm attracted to you. I'm attracted to you. I'm attracted to you. Ono nje kerengi sana stega di pro singo pimetiga okonyorango smile bosaigo. It means you are attracted to me. Approach kerengo ku approach kwani ngokwa. Tingoku. Squeeze. Okay, lakini level yao kero kwenda igo level yayo gubunguka pa. Ya umusubati. Tali atingo kwana akiana rogi ego bunguka automatic aso musacha ulia obwato bongo musacha uli otarwariti wachete kile kitore nomo ego bunguka lakini mutara bwato kete na bago sa ujibu. Na njenga te musubati uli ngreti asito ikira bono iga utawata na shoot you a shot. Lakini tali ngo okoega direct nga excuse me ni kwango kiriaya. Wanda excuse me nakiyokoroku iga can you take coffee? Akeigo omwaka ne bina yogende na whatever. Mambi ulikuwa kanide biri ulikuwa gorera coffee musacho ulikuwa gorera ngo chale ga uchisa chiri kwa mugorera coffee na mambi oje umete ine embinu good na brother to okwana igo lakini mona bakungumbaro automatic unakuwa mugorera mix yake banda gari ogate biri ende go watagende oyo turgo etamani ogate ya eto ndo bana bwana ijiko ngitira chimba Mbaro, nane ndari kungene. Onye turakera ino chokera bwakwiga. Nane chontebye. Rero bakungu abako ega basacha automatic baraga bugo. Lakini enjera nero. Nane bakungu na nyora banene baba mazikani abago tane chikontom. Idika ko boisara. Kai. Karate. Okore true experience. Ngari ki wasa tena. Ngai watete. Isina jete sikitari. Kuna watu wacha mara nyingine mara ni alipokuwa kaiwe akajikuruzia change bukuko maskani akajeje kona bukuruke kabu koruka bagi ime serious ana ibona kora kina ki anajikinga okay anajikinga lakini anafanya umaraya bado hapana anajikinga lakini bado umaraya yako because musacha ngota adversa musacha bange chi wallet yabo imoko nyara babegete ibintu binebyo ni abasacha ereti abasacha gani Ujabiri bona auto to karichi gumi ese kamera. Abasacha na bana kotane ki era automatic babuna bakwa gumuswati na ndamotene ki ya ngwale ngiko koraiga. Kuse nito bakungu na beri no bora nyole bahati mbayo montacha kwate kalmenga teto ko kolepo mate yaya ngira ngora nimbote gento ketega tumia. Yabone yo. Abasacha na inu obno maraya. Nkyo mo tarne bintebyo. Okay yo musacha one binantu virus nchinyole wallet ime. Oseni isalo oseni insita. Mara babna achire. Okanyora na kama oseni berichiro ikine ngeki agana ese chiko brana tukuta chicha botia ke beti nda siku ngakengeta kini chibesa so igaba kungu ekerote ketele bo ya ikine oso musaja mbono ko nyomu tema na kwebika nebo kwa phone musajo nimetero mwanyite sana lakini tia kurute nginje yugo
musacha onda bwense kare ko rutirego baro niko kwacha kwaba okoba wiki sana okoba umuntu uri insesa musacha uyu nebere ya yarenge igoro angavera zimete na kinago tena kichinjira njiro chinyinga mukungwara hego musacha ndo nyoro kwa chinjira cyo ku attract neki hey oire namba no good morning okira ngora igo litukalma ani ko musacha bweko uchagira bakoraki kugwanja na gotebi neki ayekwanya rumna ngenje kwate geto automatic yasoire wono ko nyoro musacha uri abugete na roko egete okonyora mapenzi ni gagudum usene nyoma ni yakoraki lakini cyo ko ikomo ndote yagese na kwangegete bono nje enjidi mbono bongo bwana bwajidi mama naenda kububusu kwa sumusubati lakini musacha ne bana cyo musacha umeto batogosoketa geki gese na kwanyomete sije nini abanda yengo tenjira akini ebadi na konte gese na inkote ya gese na kwanyomete bucha binaje kwanta gete ekubwe embarrassment sana muna sumusubati so igendo kakinda atebe buna ntoba sacha osebene no basubati ntebuna njo musacha ekero kwanjira musacha muchire chistiple yitogoroka mikato ya paka na panya Yakoba straight gabu okonyora unajidunisha unakaa mtu mwenye munda wako beke ile vugeta ta wako beke munda wako rali tangani niko otomire na abantu okoraki igento ya kabura komanya wono niko bubwata bono te to kubusambasa umuntu ana wodunisha style geta ta no ndo talipo ayime bioro muntu be kanisa kwa mwira wakora iga so osacha bono sinanganiriri ekera kuomira musacha musubati ndo kwega nendo tageterende mu phone love nende kenge manendo simebi muri mu buyobokano umusacha burunge mbakara kugenda no bugi mu bugo chibusyo umuntu akwa kalimo akamasakume kwaura baba awrende njege ndo natebona abasubati kwanya kwega umusubati antivirus amanye ko so box yawe immediately bwangu okonyora nsababu kioroche eragero umusubati aswe box bwangu within 24 hours ege kubwati ubutaka nabo kwero umuntu aswe phone love meaning okanyora umusubati naro orochenga oromotaka ekagera nywa mugwango ekagera nchekera ngora nyora amsuri gukwana naende okay tabon to cheni real life to tikabono amagara yo gwagiti nchena umerete fani gete yane umungina omogotu kera montaru mogotu yikire yani minute myaka 16 numungina omogotu umungina ule fani yane sana kande antivirus inkwangete sana ndege tocho chebone nchenkoreki ochonkwaneria bana bane ochonkwaneria abantu because abakorteki abagwanjito nabo goje ne ngamata tiki goje na babo kiondo babo chabiranta no ocho chaigwe okay redinga karaki kuma musubati oyo umongino oyo umuntu kitochiro mungano matabiri abantu bali bagwagiti kibiro byababwate noje views uno muntu akonyara 5k ejiri kibasikuru 5k jiro ejiri 5k uno muntu wate 10k views ejiri 10k do elibu bona jine jiribu bono akamako wenda tuchera bono tambe giti byagantane ki antivirus ochocho bwana chokoreki ochokwani abana gari abachukuru bane abana bane kumbo chire kenyoro chiro ndige irio tebiri abandati abwati cheno kachiae nyoro kanere go kumura agachukurika karamura nero akarteki nero goisai omwenerete agate imurana ki agate yabantu naki yayo omokona achache iniruna achache bono nchinde innocent because inde innocent utebiri ne fani na chira buoye ebintu byabekirunse chibi orosiri bakora tirakaema umusiki obekirwe abagakambara babwite chisuti bakanyere tomoko aba murba mwabo abanganyerete nchibona kana agenda garia ingapaki garia ne kando garia naenda bono mete na chite une fani mbegete kenyanza kiane na gatisa tekane so nchibona unajua kuniambia emenye no bakorende mbeke no suti naenda bono bako tujinjena chite une fani keke omoko byamona sana omoko bono njingakira une fa for fun kike ntibonya kono komoko bono tigato kike bantu twaliro bukima twanyure chae tuchakomanyana amundo terachaka inchenanti yao inchengina umwana oyo mwana to amunene kwa maskani goko muira kai katukane kinjeracho kwani injeracho kwani abantu kwani muzi bataracho kwira goko muira omanya na kimunji komanya ni met challenges singo twaro mureji nyinge sana chagi dino bazanyobo so koreki
Turendro mwana. Actually I'm telling you the truth. Na nenge very innocent kamsa. Mtata wana ng'onde story. Story umete, okay. Egente kya nanye kwana ne sobi yara kore myaka. Dina ngota ibwango nabuyache kuika egente kige salie esa one myaka yara itire. No ligeri lisoiga amasacha na majaribu amange to gwetera. Bono. Tigeka bono ni bakari yara bono. Ligo chikoterena. Chisa mechi chikoka chiko ye baba. Aponto kubuli ngiri kisa mechi tabe kidisa. Ese mechi na abasana bago baigo. Yode ese mechi ai kirego kuirani bura. Kirego bono nterene. Mata mbia mono sana. Nigure mwakwanire. Njene gonde fani uchaso mutya. Keep watching. Tramo. Ina roja banyina bakwirana babire batatuiga. Ekero naso kangu chikubuli bangina babire ngumubuli naki bakata ya. Ese ntu twate betugwe ogucha kwira umusu kuyo okoreki. Okay na rogima. So ine challenge ya mbera. Okay, I'm telling you the kambera 2019. Tiabana ngwada 2019. Narake bisire sana. So challenge singira wasaja togotro andi na nenge wiki. Tangolera bra mwagiti mora. Igo tari yakwa mwagete tari moroko egete. Wali egete ndakinda ebika sekigusi. Eba kwegera tomwisi. Yani lakini bono okay. Egente kibone kikana kebekaga. Ese ke nchoba igwete nga nkwa bwato. Monta batanki. Oya bwate chibese. Na in real life bese geometry anye muchanga mutwa kono ndebwe. No ndebwensi. So umuntu akamanya gutwara nane liko mu ndanga wataniki yaya. Tato na bondo je umwana orione. Nande bono yonde byero baito kugusikanirwa. Mbi yo muntu atumye umufana kiyaya ko mera mumerane mufana love ne. Ngicho kitagini yeri kubwata kana ne bwato bwobo bungi. Tinga kitina ndera era abantu singosiga ngusikanirwa bari. Ekyabona umuntu gusikanirwa umuntu wonega nonye ibintu byabere bikorobi. Umuntu gusikanirwa umuntu challenge sije cyo cyara basana. Ekena bo gusikanirwa umuntu onyora umuntu uyu umuntu amumaite biya kumbe nigare muntu mukorobi. Eko ba kongusana kurusi nendo muntu uyu wocha saria. Njira kini kento na rolere ekene nkilinga abiseka bange afadhali they prefer babe nonya banyu mukungo gatatu usoyo kane aso muntu bwate chibesa. Mbata kete babe abataki kwa first wife kule mtu mwenye ana struggle kimaisha. Watu kete babe second wife, third wife. Kwanyako nengali muntu konyoma abakungo babere uyu gatatu akoba yichibese. Nabakunyuri mutangani kwanyako no tikete 90%. Omukungu yo mutangani abarenga batakabobe. Yani baga struggle. Nyasakira basanirie umuntu okoraki. Manya uchakata tiranyo. That's why bonega nyasaye ako akabantu amabibuko. Munyasaye gosinike ntege sirini kwata no bamsi okobori. Yani ogutware tamarike bese ikwaranyorire maybe ni gokora kagasigete ebichane binge umuntu tayaya na bete monitor abana banganje tobobe. Nje na bete minister college kuma konyori gitubune kiga. Nyasayo sini yo mumura kabisa. Omuseni na abana naba abate familia nke. Oba mebe abana nkonka bale abana class 1 bale mbarakina otago bishana bakakabaria meta bakakambaro baba chibese na kisira. For example unabona katoto inga mseja ito ya Kitutu Central. Kitutu Central town center. Monyenye. Sinda libeka abantu bangange bono. Bono kwa makonyora monyenye. Yenje kwa virus nje nanya gukora kendi Jones. Etamanya sayo goseniri osaye timbeka ekaria yo muntu kwa makonyora ye nigoro okora kagasi getaga sinini obwate familia ndere wacha gubisha gento kana keria ngeri gocha kiare tamuso ebinto binde tukunya kungaino ne familia abantu batari abakugurite biya abakungaina buri obo msie bali chibese banza gogosekera agendo kwanyugule okay nabo kuburi obo msie lakini bwatyango tiga kuburi okoba yariete msie liro MC no ri gari bwate ronye meaning yae member of county assembly. So tiga ko igwa bantu bata oya ose Facebook ose YouTube. Kijana yangu no boku ngunyele miaka 100. Kikwanya lebesi yao tema kora familia igwanchire. Ekera kwarigirie bintu gitukura bika no million isatukanda. Urachire neki kiragenda gisire. Ninkwe bado kumabwana mboga endera kiti yakobeka paka chibese chiabana paka chibando konia pakukuka besa ibintu bimenya kwanga kumanya ko drinyoro kwazire kwanga basani baho kwabwa basani baho nabangu kuri chikura so abantu baminto te abate biga okay telingo kani echiengete buri chikura na ende echiengete yeburi chikura lakini yeburi ekero bwe bangete tiga kobori okoboroche endu kuyamwa asomete na university igwete garia
obero mubunga tumanye tichinchira atambogete na the way sabo ba karitaki bambu supported na the way ntete kukwana bamora barya barule chi university ba struggle iri nyaso moko nyonyora kagasikita gakeigo tarakora no mutieni umuntu osarie gasi ochaga okoraki nonye kero gukore gasi utakobo umuntu leader naboko be leader kurwa bure ronyo chiwe chinyinge wete bintu okoraki ogokora ose na asali bo ngo itunda magina egora yare ke bijara wana bito bukita bono wa advarazi kadele ya